International Atomic Energy Agency IAEA Deputy Director General Louis Oli Heinonen chuan Iran ramin uranium athlit fimsa kg zali chuang te kha khoyange athuruk ti hi zona poimo takani ati Israel chuan Tehran nuclear program ati chana sa hle ni in asoya Radio 4 zona changin Natanz huna Iran nuclear program chorle theitur chuan kum enge mozat angai tong ti in Israeli na beyawa nga Fordo plan po nasataka ti chiat ani thu asoi telbok mun biru an buat sai chuan zau tak angai ran lo boka IAEA vil pui lovin nuclear ral thuan man thei turin an song bol chun zom thei mei don ni in alanga chu boina thamatling ati ni in BBC chuan voin chomadar som pakhat le minute somli pakwa khan antar lang chibai ule lalrem ruwa ta khiang te kan ni a voin thotan ni zun ni som paruk sang hi le som ni panga hi Israel le Iran indo nilina anita a ale lam le lama chiat na athleng na sa in thi le hliam po an pun bel na sa hle a tun tuma hian Israel be pui thak na Rising Lion le Iran ram erlet na True Promise pathum na thu thar ber te kan thlir ho don ani thupuya kan lu tak tak ma in India laka mani maya mei khup zal khopatlom to Pakistan chuan a nuclear bomb manga Israel bai mintiam tia Iran sipai Islamic Revolutionary Guard Corps Mohsen Rezai an Iran sarkar television athil chungchang hi ilahan bel chiang masaleri lok teang Mohsen Rezai hi IRGC general le Iran rama an National Security Council member nilai mek ania Iran sarkar television in thotan nia an interview na Israeli nuclear missile aman phot chuan kan nuclear ral thuam hian kan beilet ve nga lang ti in Pakistan in minshil ti in asoi Pakistan nuclear missile Sahin 3 khu kilometer sang hi le zasari vela thui aka pha ka wangin Israel ram akhoi lai mei po an ral sai phaveka an missile hi atakala man lo ania wangin nuclear ral thuam ka chuanan aman tlak mewem ti chungchanga Pakistan army te chuan thule hlathar ero an nei nai vai hau lo thung Pakistan chuan Iran chu tong thlamuan ma se Israel ka nana nuclear man chungchang hi Pakistan sarkarin official takin engma tarlan ala nei lo Razai chuan Iran ramin theinana sajet englai ma a alalan tir ngai lo anei ni in asoi telbok Pakistan chuan Iran lama atan tlat thu le kongtin renga an thlop tlat thu an soi chiang dai to Karkalta inrin ni zun ni som palia nei Pakistan National Assembly an Defense Minister Khawaja Asif chuan Israel laka Muslim ramte anin lungrual angai thu wartakin asoya Israel chuan Iran ram chang ni lovin Yemen le Palestina ramte amertel khe hak don lo tia soin kanin lungrual lo na chuan tuna Israel beina anghi Muslim ram dang te poin dong ve theireng kan ni ati Organization of Islamic Cooperation OIC chu thale zwala Muslim ramte anin lungrual theina na rang takam halang hal tura adu thu po asoitel Prime Minister Shehbaz Sharif point Iran President Masoud Pezeshkian chu biakhlan na abia in anlama Pakistan ram atran tlat thu arila Israel chu Iran zalen na le mani ke ding ram ani na paljut sakapu in athil ti chuan Middle East ram teral muan na boruak ati der thong ni in asoya United Nations chu Israel khap dai thuai turangia tin remna le muan na palai na thok tura Pakistan ram ain pe at thu po asoi ni in Times of India chuan thotan ni hian aziak zolai di channel hian belchian na rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le ria dan te po in tharung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia Israel khopui Tel Aviv baka an khopui dang Haifa Bat Yam le Rehovot khwa a te chuan
beina an tok ti hriat tir tu ral kheldar ari ruaya karma sa zirtop ni zuni som pathuma tanga azona Israel an bei ni lina thotan ni tuk po khan Israel rama Iran missile thanem tham tak asur le a choble chilin mi panga in nunna an chana som chuang zet hliam an ni bok ni in Associated Press chuan an tar lang Iran chuan sipai mun puile ral thuam omna po ni lo civil mi te chenna an bituma Tel Aviv khopuya US embassy po missile pakhatin adeng chia Israelin antui al thaimun te an bei baka Revolutionary Guard a intelligence lam ho tu pa ber an that ni in Iran sarkar chuan nimin pathiani khan an puanga Iran intelligence ho tu luber Mohammed Kazemi thi thu hi Iran sarkar chuan thudik ngei ani ti anem het to nge Israel fighter jetin Iran khopui teran a intelligence ministry building an beina Mohammed Kazemi le akai zaweng tu Hassan Mohak Baka IRGC commander pakhat Mohsen Bakeri tepo ti hlum an ni ti in Tehran Times chuan azia IRGC chuan Israel chu nazok le nasazok ka bei ani tur thu an puang hala Israel beina awangin Iranian mi zanhi somni pali ai tlem lo an thito a zazela somkwa zet te chu civil mi te an ni ti in Reuters chuan Iran Health Ministry thupuang tu thusoi atar lang Israel sipai te chuan Iran ram tlak lam ram te inven na an chut siat sak to awangin an sarkar mun pui teran khopui meupo du thalin an bei thei to tia soi ni in Associated Press chuan an ziaka Israel chuan Iran tlak lam rama air defense system le missile ka chuana te po an ti chiat sak vek to hloma wangin fighter loka phla a lodang tu tur po omlovin ngai ngam takin IDF chuan a bei mia thei to ni in an ziak bok Indona chuan thudik afam ma saber thin an lo tinga ya thuleng vel atamin finfia theilo thudeng khong tak soipo atam to khop mai thuthang dik lo le report bel chian dol lo atam to lutuka chutiang thanga chuan kain ok ve don lo ti in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan New York Post zona then khat a chan du lo chan asoya hei ero ka soidu kan ti tur dik tak kan ti ni in ka sia a kan ti tur tulte kan ti zel bokang tin United States point USA ta na tha chu an threwe nge in karing ati Israelin Iran foi tu luber Ayatollah Khamenei tha atum na chu President Trump chuan arem tilo ni in US chuan Israel sarkar a hriat tir ni in ABC News chuan an ziaka an thulak na US official te chuan American ti hlum an la om lo boka politics foi tu tele abik takin ram foi tu lian deute da that chu US du dan ani lo tia soi ni omin an tar lang bok US Israel ambassador Yechel later point Khamenei tha tumna om anga soi chungchanga ABC News zona changin Israel ti chiat tum tu te chu ti hlum tur lis atanga anral ban bik chan tura om mia lo ati mia thung tuna Israel le Iran indona hian US chu a inrol du ngei aring ti in President Trump chuan ABC News zona achanga tun thleng hi chuan US chu ala inrol ri lo ni in asoi telbok heti lai hian teran khopuya ramdang palai ambassador te ko khoma anin kompuina a Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Iran ramin beina to mek chungchanga United States thlopna le puina atel lo theilo tia soi ni omin ABC News bokin azia US chuan ni ni kal ta chung te khan kongsang sangin Israelin Iran a beina a atel lo thu le telve atum ngai lo tur thu voiduai lo min sil to ti in asoya athu soite chu Iran sarkar media te po in an pholang chuaya ma se ka soi to ong khan US in chal dan hi kan pom lo atitlat thung Araghchi chuan Natanz nuclear mun pui chungchanga International Atomic Energy Agency chu in mu puya in kom puya thotan ni hian asom ni in asoya he thu ziala hi chuan Iran Foreign Minister le IAEA in biak om thom hriat alani lo Iran Foreign Minister chuan Israel beilet chu Iran inven na andik na chanvo le engdan ma kal lo ni in atar langa
min beina hi an top san chuan keini po in kan chol san ve zom mayang ti in rin ni zan khan asoi Iran nuclear chungchanga US ne na anin biak na kalnek ti thuan ok tu chu Israel ani ti in arak chi chuan apua pathian nia in biak na nei le tura anin be se po Israelin Iran abe awanga tol zo ta vek ni in asoi bok Israel sarkar chuan nuclear chungchanga engin rem siam nama omlo turin adu chiang hle a in biak na shim po omlo se eng indoor nama thleng lo bok se ti hi adu dan ani a chu an du dan chu indoor na kalmek la ya hetia Iran abe meidana hian achiang hle ani ati Israel sipai ho tulian te chuan ABC News hena Israel sipai thlona te chuan Iran ram chunga chatlak ho lovin darkar somnga an ram mu to ni in zirtop ni khan an lo soi to a ati ratang khan misal mun puile an bitum tur dangte an zon bel zel ni in an soi bok Iran beina an ban san hun tur emo an chol san hun tura an be sei hun tak ngial po athoi po in an soi lang du mi ano Iran rama tuial theile gas mun pui Bandar Abbas an be chan chu mi pui te tan chang ni lovin sipai te tan po a man tang kai ber te jinga mi ani wang ni ya soi ni omin tarlan an ni ABC News chuan Israel sipai officer an kom te kam chuak be chanin Iran rama Fordo nuclear mun pui be alani lo ti in an nem het Iran chuan Israel be pui thla ma khan ballistic missile sang ni lai ane ni in an nga ya tuna hian engzat vel nge an nei ti ero an hriat bik to lo thu an soi Iran hruai tuluber Ayatollah Ali Khamenei chu aran pa takabitum bik ni oma soi chungchanga ABC News zona chu an mi kom sipai ho tu ten kam khat ma in an chang du lo ni in an tar lang Iran chuan missile mangin thotan ni hian Israel ram chung hun sang abe ni in IDF thu chwa chuan an tar langa missile tam tham tak manga be kan ni awangin Home Front Command Search and Rescue Team te chu hun sang a kal tura tir chu an ni anti Iran missile den fu na huna pianga chan chuan an thok turin sipai te tir chu ngal zat zel ni omin an tar lang bok Afi tia soile ko maitrin Ephraim Defrin chuan IDF in Iran missile ka chuana za som ni zet anti chiat sak to thu asoi ni in BBC chuan an ziaka Iran missile nei zong zat atanga chuta hun thuma thena hun khat vel zet anti chiat sak to ni in asoi pathian ni zantia kan soi mai thei tu tukin thotan ni tu ma taka Iran ramin Israel abeile ma shet khan Israel chuan zan khat thil thuwa mun dang som ni abe chele to ni in tarlan ani Aifi soidan chuan Iran ram leili Isfahan biala ringot po sipai mun pui emo anral thuam dana emo zavel zet an bitum to a heng Iran sipai mun poimo beitur hian Israel chuan fighter jet somnga atir chuak atop kharnan khoinge tuntum na chu kamu le riat dan ba ka ngai dan te mangin atop kharna kan siam don te ang indo me reng an ni a ni tinin thu thar a om reng boka chu wangin chanchin thar kim chang tak nei hei thei ani lova chanchin thar puang zar thin te poin adar kar bi in an thu thar nei te an tar lang mai zela ngai nom thama rem khom le ain dot dana thil thleng rem dik lei thei po ani meulo tun thlenga kan hriat thei china chuan Israel chuan Iran sipai le ral thuam hun puite abitum deuh zela fighter jet manga be an ni boka nunaw le poisoi lo mi puite torna a thleng net deuh zok mo ati thei Iran ero chuan missile manga zanre lai le khowar ma a Israel abe thina wangin sipai le sarkar mun poimo nilem lo te po ati chanual to a missile anga zo shima ral na taka tanga ka chua thin ani boka Israel tan po venbik turlai hrian ngai na a om lova Iron Dome le US sipai te that manga anin veng hle chung po in an ka chian man lo missile engemaw zatin Israel leilung adeng ol lo ani berto Israel khopuya US embassy meu den chiat ani to awangin Donald Trump thin thok an tuar lawang ti po huai taka soilok a har to hle Iran ramin nuclear ral thuam anei turani lo ti ngai dan an nei nge burawangin
US le Israel in kung kai na chu thu thana po lo da ta ila tumle du thumun ta chu Iran beina hian US aral ba reng lo mai thayani khovela ramro pui chakle thil thi thei ber ni ta chu US hi alanga pau chuan a in rol du kherin arin om lova ma se air defense le Iran ka na tur missile ero Israel hena arol ruk le nge hi tlangrin dan ni in ala Iran che dan thlirin Israel hian a missile te mangin a beidu thoi to don ni in angai thei to IDF thu soite thu dikapom ani don chuan Israel ram dep lam Iran rama air defense te an chut sia sak deu vek to awangin fighter jet chu soilo missile manga Israel a chet ve vai chuan Iran tan chuan sepui ruwa tuara an tuar tlok anga hial to mai thayani Iran ram khu ka tribal ke pha hlai zet hian ala zura khuk lui ve lo awangin chiang taka soithiam har ka ti ve viau ma se sarkar mun puile an ram kho pui ber teran an mit naute ang hiala an ven uluka nge po IDF fighter rual an chet chun zom reng thei chuan Iran hian chaw raw ek a thai tan mek to ni in kasia ani telin Iran missile nei zat akiam tial don chianga a fighter jet nei tela khu an lung rual pui thei turangai China le Russia ram tenui ti za khopa teng hning le chong an ni hlom to boxia Iran khuan nuclear ral thuam alo nei to tak te ani ngai chuan tuna hian kap chuak turin a in tin to woi to nge in karing tlatani Iran ramin missile tam zeta Israel abe reng lai hian a ui tang rual vul Hezbollah le Houthi lam te po in Israel ram an ral sai ve chen boxia Israel khuan Iron Dome mu atla cham don ve lek to mai thei bok chutiang din muna Israel atlak hol vai chuan Mediterranean le Gulf pui vela US long sipai ten an ven pui uluk le zual angai ngei anga misal manga Israel pui le US long sipai te ven pui na ringot hi atok zo lo thuai ve thei bok chutiang thil chu thlengta ang se pu Donald Trump khwan amui ko phutin arala khata tang chawin thuthar the dar tu te kaltlanga Israel thawang a hau dum ringot iringem chuan lam tur thel tiang om sa reng to boxia Gulf lui pui vela US long sipai fighter jet dual phurtele B2 bomber alo da lok sa diam to te mangin Iran ram hi US ina beive mai lawang mo ti chungchanga ingai dan te ron soi ve te khai comment manga ingai dan puan chuana te kan lo chang hiawania